Mitulun to romi'a mi'ar， 祈祷每一天。Mitengir ku kawas tu lungus no mita， 上主垂听我们的呼求。Salikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I radio no mararumai sakatulu atsefang 56 tangasa 57 atusir suarsa pasaira kaku I tiswanan ami tahilang ami ngitangit I tengiren isu ku pilungus aku pacaof sa kisu I takwanan aka katalau kisu saan。 耶利米哀歌第3章56节到57节说：我向你呼求，你垂听了我，你回答了我，告诉我不要害怕。Salikakao yo mapales kita yo mararum kita yo ikatalawan ku urip itai caay pilias ku kawas I titaanan matengir to ningra ku lungos atau ngitangit no mita ta mikaput jingra I titaanan pariharayan ningra kita。 当我们在困境中，处在忧伤的时刻，甚至深陷恐惧时，上主不离弃我们，他垂听了我们的呼求，他与我们同在，使我们得平安。Mitulun kita， 我们同心祷告。Tapangau talajua iraay aja ku kapahlesan karurayan kararuman a lemak I urip aku. Nika ui kakaay no nini a lemak kunika talamaan no rihalay no miso. Yo mitier kaku I tiswanan I在tu katalaw kaku。 主啊，虽然我的生命中总有患难、困境和忧伤，但你的平安却胜过了这些事情。当我信靠你时，就不再害怕。Pakai ni I talamaan nay ang nganganutapang Ji Yesus Kristo a mitulun. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。